svakom sudu skoro postoje monitori. Dakle, to su monitori na kojima može da se prati zapisnik koji sud diktira zapisničaru. Nijedna jedina sudnica u Beogradu nikada, u mom slučaju, a pitao sam neka sudija, nije upalila zapisnik da vi možete pratiti. Što je meni, ukoliko čak i nešto ne čujem, ne mogu svedoka ili nekoga da prekidam, molim vas ponovite, pa nisam čuo 10 puta, pa ne mogu toliko puta da prekidam nekoga. Ali ukoliko bi sud dozvolio da se prati taj zapisnik, što ima mogućnosti, meni bi bilo mnogo lakše. Nikada nisu upalili. Jednom sam pitao, zašto ne palimo te monitore? Sudija, naravno nećemo imenovati, bio, kako to da upalimo? Ko zna šta će advokati da rade? Pa šta može neko da radi na monitoru koji nema ni tastaturu, nema ništa? U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici uvek sve monitore koje ima upali i imate pravo da pratite. I u Kraljevu sam imao istu takvu situaciju, međutim, to je neka praksa, eto, u Beogradu, da jednostavno ne žele to da upali.